Kioi was a very caring young man. Very caring to the mother. Na tana ruara ni atigete auga ni agakira nyina nyumba. Na hivyo no tureke guthika Kioi na tutige mwari as we always do. Tondu mathiko mathiragire matiathira njira ye but ogwo tokire ni undu wa njamba eno, we have an opportunity gutigirira nari mwana uyu ni athoma miaka igana atekugio ni bithi andu maretikia guko uguo mundu etikia it's possible. Mheshimiwa, kanyumba ka rumu ithatu kega kena ga sitting room doria ciuria haha gatingiria magana maigana no karie matano kanyumba karungaro ka mabati kana kaihiga mamu wa tonye ona angiona kaburi ya murio akona nyumba ara maruga no yakeke no tuike uguo mbeca icio ciiko etithu twina cio ndagika ithano mundu wothe uramenyaga ni araheaga Kioi wira kirabu giake rugama keru family ndamuhitithia na thwariga cia weru ndirenda 500,000 kamande wa Kioi niwe senior mwethe igana mweanirira hau mwethe ki mugira njira ii kamande rugamana iguru njire ii baba ii ciringi ngiri investors rugamai o ara mama ni investor ona Mheshimiwa rugama no wala tulithegia njamba eno ndehera kindu na heo na mbere ona hunja o investors ona ni keshi kana thimu hei thimu irahuthirwo 5 minutes we have 500,000 ona kira ndo ikomi 50 it's done. It's 50 okay ogutu hake ni wala raga mwana kio ukimutwaraga thibitari tayo namba no rarire kuhuthira mbeca ciothe ahone ndanahona kibao 20,000 hapo kwa mukarabati namba ya thimu na mukahura ruhiru wega chua kero kibao karoheni na namba ndiramenya niriko ningumuhe ineroka na kamande hathi na murugamirire nyumba iyo yako sawa ciaga kuigana mukokerera ikomi charismatic karoheni nyaga kibao karoheni nigatarwo ama ino yangai ucio no wenyitaga wega na no gwetagwo nyimbo icio maina yangai na Josephaita kutitirikaria andu acio othe wewe ciaku ni cigana oka maina ikomi maina yangai karoheni na namba ni heo thomera namba rugamai investors ara megukukai wetagwo hunja niwe wi mukao uria turiaga muno haria Thika Road Blue Springs Hotel na niwe uramwandikite na oka na kashi 10,000 Kenya shillings. Thank you. Josephaita wa Princess ega so ikange ugire munywa na karuru King Horse sigana 10,000 karoheni neturathika ndutirathi bas no ciongi Joel Mose pene investor Hospital Kioi noikia giri haya 10,000 Joel karoheni akono ramenya ni uri bia oka haya na mbere aturatuma ni 0721 511 348 ekuruto Hospital Kioi ongera 0721 511 348 haya Hospital Kioi haya nie we Cooking Lodge yes 5,000 karoheni. Thank you. Direketie Mheshimiwa Mheshimiwa ole Vika Farmers 5,000 karoheni 10,000 hiyo ni 10. Thank you Mheshimiwa kade gilidano karoheni chua asante no gotigarite we leo ai nina deka 5,000 very good 5,000 ai ni alama na manya ni marikido aya
na turutete ici cia mathiko na tukarikia ici kwanza irathie riu itiri-ini ciothe. Sami Ben getha ni arauga ni ruta ithano. Ben getha 5000 no randika Garuya Junior 5000 na wako ndio na tare 50 5000 Thank you. Mario ni kama ndeno 5000 asante abotia na hiyo wewe apostle ugasigana apostle no wewe ugasi kunisigana ithano ni ciande kwa apostle 5000 at mutumishi Elijah Mira 5000 na waga kuruta mbeca ici ni ukuona we tugatwirira ndukaruta John Kariuki 10000 Edgar Theke 3000 kwa thiri wetagwo kwa thiri nawe nduga gwe 3000 kwa thiri ate Felistas Warionga 1000 leo ikiai pesa ile ciothe mwena cio na haya Samidu jokere na brege abotige Samidu ego oka ewe na pia tunaelea hapo tigakire Jeff tunangalilia kwa watu kwa tunasipiti hapa mwana kioyo hari maundu mere mekikire mutungatiri auga ndari mutwe mwega ngai akimuhembie Samidu twi haha tutige twaka nyumba na kana akathome ngiri 20 gwe Samidu karohani ithano tuma no ro ka uine sawa une bia gwendaga ora tiri nyuma MC ni maundu mako edu ni gogo ne gatheke ne ciingira Jogu Ajoroge ego gathete wache horera Joeli Gai Tony Young 5,000 ule kile wega Tony Young ne wegata eha Tony Kagata Gai wetagwo ngata ai ni merigagira mari haya abo uramenya ria githae icio Mheshimiwa Jogu Ajoroge Mheshimiwa Jogu Ajoroge na ni munene witu 5000 asante mheshimiwa thank you very much uramenya ria peni githae ritwa amutumira mpesa wone sokera namba namba ira turatuma ya hospital Kioi ni 0721 511 348 sokera 0721 511 348 my chairman what uncle ngapi 5000 ndorandika namba situmega ici kana karuse ndorenda mapuresa umuthiko na roho wa dance ciao kama ande wa Kioi ona makenena kaigana ta family 5000 Kenya shillings ndehera yera mena cash alemena cash kutoa hata na tunungo ona alemena kanisa karema 1000 mundu wothe wina cash James tuko na 1000 we mundu wina cash whether ni 100 500 1000 niletee. This is the only good thing we can do to this family, just that. Kama yako si ya namba ya simu ni muradorate ikira namba ile ni moja mpesa hivi emwesimu wathireko mheshimiwa wagoko ni awole wathimu mena siku na ole wathimu no mena kinyesi ni murata wakwa mwe uria mheshimiwa umwene biashara mwangi mtungatiri mwaki. God bless you 1000 pigia mheshimiwa mwambie tunajenga nyumba wao memilionea mtungatiri kuma Karatina kilimo gwacha kana karuse atungatiri sio thimo-ini. Asante sana yani ana cash yes. Cash na kule wathi mundu ni eri mukauga atungatiri ni eri ni mutikura na maundu haya vice wake vice chair yes vice chair chairman mheshimiwa mwa ndirari ati mbere ya andu na ndina microphone ni turetha mbeca cia gutiga twakira mamu wa Kioi na guthomithia kana gake na andu mararuta 30 guthina iguru riu wewe ya ni wega ni ndamu wewe uri murata wakwa niko niguo hurirwo tutingirwa ukune cigana eige 10 kuma kwa MCA karoheni kura ici ciothe ni ndakuhoera ni mukamucokia
Kwa asongio. Haya akejo Agika na kindu eni. Atukira kindu raithi. Yo twautire miaka 50 years. Ukara gukwa andu mena kindu. Tukogirio turagirio kuhituka. Kulisira mwaki. Ukara gukwa andu mena kindu. Ukana umafo. Equal 5,000. Michael Kai. Michael Kifakiroa. Elitamina nesa kinya shaku idano. Thank you very much. David Murray 1,000. No morona itete inyui. Kwanza aini. Roro mosquito. Kuno. Wagi. What is the calamity? 5,000. Urotoga muno we. 5,000. Aya. Good. No. One more time namba 0721. 0721 Kabomeri atiriri. Hata kama ni shilingi 100. Hata kama ni shilingi 100. Hata kama ni milioni si milioni kama hakuna 100. Okay? Yes. Ogo tokiada ngiri 500 si 500 kama hakuna 100. Weka kwa hii namba 0721 511 348. So Peter Kewe. Tokera 0721 511 348. inaire. Thank you. Wale Sir James wega. Ni gukeka ona Sir James rathimo. Odocio weka.